Pljesak za Denija. I čak mi je tu negdje jučer pa će pomoći spravljati, tako da molim vas ponovo, zato što se dogodi čak i s deberima koji igraju cijelu godinu, ime ekipe gore, ime ekipe poštene asocijacije. Svi vidite, svi čujete, čitulate, piće. Deni, ja mislim da smo spremni čak i dobro. Sretno, možete krenuti. Evo ga, prvo. Logo koje Hrvatske državne institucije, osnovane 1947. godine, prikazano na slici. Svaki dan ga gledam. Svaki dan ga gledam. Uglavnom, jedan se naš primorski grad nalazi točno na pola puta između ekvatora i sjevernog pola, tako da u njemu postoji čak i spomenik 45. paraleli. Koji je to grad? Primorski, znači. Ko je bila jedina žena među argonautima? Ime dijeli s jednim klubom sudionikov novosezonske UEFA lige, Europa lige. Muk. Nikad nismo sjetili ovdje žena prize. Koga je ovako strastveno poljubio sovjetski predsjednik Leonid Brežnjev 1979. godine, što je uvjekovječeno muralom na Berlinskom zidu? Dovoljno je predsjednik. Kako se zove ovo tradicionalno australsko glazba kojeg su izvorno svirali Aboriđini? Dok su Petar Hektorović, Hannibal Lucić i Bartol Gašić trajekti, naš tanker kojeg se imena sudario s grčkim tankerom na Bosporu 1960. godine, pri čemu je Nova Brada poginulo ukupno 50 ljudi. Kako se zove ovaj slavni Davinčijev crtež? Jedan od prvih prikaza ljudske anatomije. Od 8 je tanke za svoj Coppola. Srednje ime Markim, a prezime naravno Coppola. Kojim je imenom i prezimenom poznatiji? Val Kilmer, Nicolas Cage, Jeremy Irons. Ne treba ABC ili šta pišu? Samo slovo pišu. Francuzi Luc Montagnier, François Barrès et Musset nagrađeni su Nobelovom nagradom za medicinu 2008. godine za doprinos otkriću virusa HPV, HIV, hepatitis C. Kako se zove Londonska ulica koja je sve do 1980-ih bila središte britanske novinske industrije, pa iz toga je do dan danas ostala njezini sinonimu? Fleet Street, Downing Street, Bond Street. Hrvatska Davis Cup reprezentacija podizala sa Lataru 2005. i 2018. godine. Ovo je pitanje za dva uvjeta. Koja je najdugovječnija TV emisija HRT-a? Prvi put emitirana 1950 godina. Mjesto ranje, španjolski grad Buñol u pokrajini Valencije. Vrijeme ranje, svaka posljednja srijeda u kolovozu. Što prosto zrakom leti? Koji naslov povezuje Clint Eastwooda i Prljavo kazalište?
Opet mu. A nije piše. Čekaj. Slavko Štimac izgovorio 1981. godine slavnu filmsku rečenicu. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. Ime filma je vjerojatno svima poznato, stoga pitanje glasi: tko je redatelj i jedan od dvojice scenarista tog filma? Čekaj, to je jedna osoba. Kamerman. Redatelj je ujedno jedan od dvojice scenarista. Dobro, ne treba drugog scenarista. Ne. A i su dva boda ako napišemo drugog scenarista. Ne tražim. A ovdje nas to je dao skoro. Ne. Zeznula sam ja, ispitala sam krive asocijacije, pa da ne rješavate opet stare asocijacije. Idem sekundu gore ispritat, treba mi ovaj laptop. Znači sad imate točno minutu pauze dok ja i dalje ispritamo prave asocijacije, može? Ali daj kaduci liste. Sad ćete, ne sad prvo dobiti asocijacije, da su vam... Dosta realno. Što je sad meni? Daj hint za trećim, jer čovjek je... Prvo i drugo mjesto su bod, pandemiji, ko će da provjerimo još je bod, onako, bod može promijeniti sve, tako da... Sa gramatikom. Da, neki slovo je. Hoćete čuti bodove? Znači, kao i sad koji do sada ne čitamo, od iza je bilo 30, 32, 33, 35, 36, znači stvarno ste ljudi blizu. I imamo prvu trojku, 43, 23 i 54. Koji kući 43? Imijenci 53. I transkomunisti 50. Ivana, čak su bili sa mnom u špilji i vidi se, već sad... Pogledaj. Ali ti bi igrao? Ajde.
znate gradsku asocijaciju? Ne. Odmah bi te asocirao na nešto. Na vino, ne na vinsku. To je sa nama jer smo u bod Ali ostavili. pogledajte ti ono, nam Budo je bogati, nam Budo. Nije, No, na nije. bude Stipe Mesić, pa šta ti radi kuhaj tamo na Savezu? Gdje su papiri, namo da. A bi ste išli vidjeti. Ovi govore. Ću po nekim stvarima ću služiti. Pa kaj skužiš, pa Daćemo sad. a nego se užbu, ne more...